knight f3. Энд нь ингэж харагдчихлаа. Яг энэ яасаа тэгэл. Одоо энэ төр чи юу яах вэ? Stand. Эсвэл ямар ч үс идчихдэг л аа идчих болохгүй. Одоо идчих болохгүй. Одоо буруу. За энэ их гоё юм. Матчаад ирсэн тийм. Энэ хоног л матаа. Таадсан л тааж. Өдөр чинь энийг богн нэг бичлэгээ харсан шүү дээ. Нүхэр өрүүлчихэд байгаа. Тэр жоо идэж ихтэй шүү. Одоо энэ чи яаж илаа? Энэ гарч ирсэн. Бэг мөр. Одоо энэ юу ч хэлээ. Гिचсэн. Энэ биш одоо энэ no. If you go, just let the bishop and тэгээд дарчаад тий. Буруу. Биний юм чи юм. no, he just will take it. Тийм. За, энэ дээр яаж ийна? There's 3 moves. You can go e3, g3, or queen c2. The most common moves. Энийг л гаргах. If you go d4, almost in every position you should go queen c2. So if you take it, but actually I don't play like this. I play g3. So if you want to play like this, but in case of you've taken this one, you just play e4. And he will try to play this one. You just can't continue the move. You can't go like this because of rook is hanging, right? So if you try to play this one, it's still the same one. Actually, you can go this move. You can take this out with this knight. So that's the game. Also, he don't want to play this because of bishop is here. So this is Catalan Open is about. That's why usually who plays for black don't take